Salibonani balandeli balandela abahle abalandeli bengwevu zakithi. Ngithemba abantu abalandela ingwevu zakithi abazilandela ku-YouTube, bazilandele ku-WhatsApp, bazilandelela ku-TikTok. Hayi, i-face le sebeyazi. I-face le ngiyabona sebeyazi impela, hayi aseyi-face entsha. Ngithanda ukulithembisa ukuthi khona April idlala deliyeza. Ngo-April idlala deliyeza, asoze silikhiphe manje ngo-November, ngo-December, kodwa ngo-April liyeza idlalade. Umfowethu lapha umalumami uNelkham Dube, abakwazi bazokwazi ingwevu zakithi. Iqembu leli silisungule sibabili, yimi uMasimba Mbongolwane Dube loNelkham Dube umalumami. Mncane kulami kodwa umalumami. Umalumami uzothi ukukhuluma nani kwenye video azayikhipha naye abingelele abalandeli, kodwa ke ungithumile okwamanje ukuthi ngithembise abalandeli ukuthi usapheka yena, uthi uzaphakula ngo-April. Uthe nditshela ukuthi okwamanje u-family meeting ngobani liqhamuka amazwane khulapha. Uthe lisithola ku-TikTok, lisithole ku-Facebook, lisithole ku-WhatsApp, lisithole ku-YouTube. Uthe khona ucela impela abantu balayike izingoma, bazidlale, baziviwe, bazishiye. Yikho iqembu lalo lizonjani, lizokhula. Kodwa uthi uyathembisa i-April, hayi akubizozwayo. Uthi akubizozwayo impela, libopha amadeki.